هو 3 نقاط الصداره، نبقاو في مدينه سان بيدرو، نمشيو نرتاحوا هذه الليله، نخدموا المقابله الجايه ان شاء الله. يعني سي نورمال، يعني كيكون يعني الرطوبه والجو، كنتم كتعرفوا الاجواء الافريقيه. الحمد لله جرينا المقابله كيف بغينا. الاهم حنا ديما كنشوفوا راسنا، كي قلت لي غنمشيو نرتاحوا هذه الليله وغنخدموا على السلبيات والايجابيات ديال الفريق الخصم ديالنا. دائما كنشوفوا راسنا حنا اللي كنا مزيانين مجموعه وحده بكم وبالاعلام والجمهور، نتمنوا خير ان شاء الله. واحنا كلاعبين محترفين يعني كنعرفوا بحال هذا الشيء، عارفين شنو كيطرا في الاجواء الافريقيه. الحمد لله يعني سي وليد الركراري معنا بالقلب، والجماهير المغربيه كتدعم معنا. الحمد لله تاثرت 3 نقاط، نمشيو نخدموا المقابله الجايه ان شاء الله. Maintenant, il faut progresser, être plus efficace parce qu'on doit marquer le deuxième, troisième but. Et alhamdoulilah, on n'a pas pris de but, on a gagné 1-0. Maintenant, on doit être concentré sur la suite de la compétition. Maintenant, il faut oublier la phase de poule et se concentrer sur lui. Très très fier. Ça fait plaisir d'avoir. Le coach m'a donné l'opportunité de jouer. Je voulais montrer que je pouvais jouer. Donc, alhamdoulilah, voilà, j'ai essayé de faire le travail. Maintenant, comme je dis, on montre qu'on est une équipe, on est une famille, un groupe. On a aussi joué pour le coach qui était en tribune. Donc c'est pour lui aussi qu'on s'est battu. On se bat aussi pour les Marocains qui nous supportent. Donc maintenant, voilà, comme je l'ai dit, dernière ligne droite et se préparer pour l'Afrique du Sud.